chỉ bay ule bồi bồi pa cái này chess tôi về em thiêm tắc tắc xí lâu khác tuân tu mai hiền mani dewa highlingo team ina mizo chess master tournament an buat saya game kanen ho turin han chok chok kan tumani chuan kapesin ka kalpui don chewa kadu lai line emo a variation emo khang chau ka lu pui don chewa ka en pui don chewa chu wangin description a hana an game link kada anga chuta chuanin indu chuan nang mani speed in nang mani du zong variation po kha in lo rem kol ve mai don nia chuti ni lo chuan a thei si lova ti hian hei tuna kan muang hianin mizo chess master tournament a chuanin dhv dragon chu pakhat na ania rem ruata italian match si panhina nia anthony lt sanga pathum na ania dhv dragon hi Tetea aming pum chu h rampan moya veng hlui ai zo la cheng kha ania chuan tuna hen kan game in ho tur chu ani game hi ni don ani achan chu ani hi champion ania game thatak tak a khel ti hriata round som pani zet an khel in khel kual nuwa champion thei point musang ber timai la point musa a point zong chu ni chelo point zong a chuan hei an ni pathum point ko ka kan le tie break a hena thabera a khel thaber ti na ni om je taka chuan chu wangin ani a khel thaber game ho a hianin e khel en ho tur en tur kan zong don ani tuna kan scroll thade banga round 1 atang hian kan en chinanga round 1 a hianin Jeremiah Zatiela 10 nan in khela an rating po an thau tam lutuk lo sang hi vel bor ve tuna hianin a final position a hianin avar hian tete hianin a check kop ani hi bishop men chu wangin Jeremiah hi resign ani ang chuan heta hianin amon ane nan khelna ni le a na mona in design pon mai thei ani ro pon atai ma jol pon ni mana in ko thok ang hetiang hian chuan kadu taka kan tum chatang ei Steve ms luanga nena in khelna ni ya Steve hi chak zo ka ru ka nei chuang lu mai to pa hei ang game chu en cha kom deu nangin apakhat na zo a champion zo ka hi chakse ka du du samania chu wangin ai chu en lo le phat mayang hey he's up naida apa chuan please kata apa chuan a check klum chia bokani hi adum jok hi te ania ta hian a check klum chia mayanin be replay tura ka hai deu a chan chu an rating han en hian chess thiam tak ve an ni ti hriata sang ni le za chunglam ve an nia chutiang ang chess thiam tak mai chuanin hote in an blunder lo tura ngai taila chutiang chung sia hetiang ang final position kan mu thei hi timayang atopa end game peace lane to lutuk khatiang ang pawn race mo pawn promotion mga khatianga in chakchok ang chi tura kan be seilaya hetiang ang thleng hi ena chakom hle mai hei hi enin tum don chinteng ni se hei hi ni ta e4 lo in chesa vu mai hei thenga hi avar zo kan ya thenga hi bi laram thenga anglo siaha district chess association president lai ania chess tuibok thiam bok ani helaya kan muang hian anang lo hi anin khelna hi mizo chess master tournament nia chuan anin khelna site hi liches ti ania
nisol paruka anin khelania time control hi 300 plus 3 300 second hi 5 minutes tinani chuan an thalak nen kan da a hei ti hian an thiam dun hle ti chu kan hriat sa ania amaro chu anin check thlum bi mai sia chuwang chuanin anin beina sa hle ti na ang ka ngai dewa an che sual phut ani lo chuan chuwangin an game hi en ho turin kan thang ani in tan ngal te ang ngoro up chu mi ba in an opening bi ka hi chuanin database atang hianin eni lakatia database atang hianin master database hi game nuai som thum don kaneya master game omna database hi master ho chu chess hiam pa ngai an nia opening po thapa ngai an mang tur angai an nia chu wangin an move an opening move ho hi kan en mai mayang kan te mai mayang reference a kan mang don ti na ni chu a database hi e4 chu kan hriat sa ania e4 che a thlengan chuan Tetean e5 che a knight f3 kan hmu a e5 attack a knight c65 aveng le a sa develop pa in ala standard crop mai lai chin hi chuan heta hianin move larber chu rule of pace bishop b5 hi nia chuan adot le a chuanin bishop c4 Italian game anti hi ani le a chuan adot le a chuanin d4 Scots game anti hi ni le a d4 nor hi chuan adot le a chuan knight c3 le a knight c3 hi 3 knight game man ting ka ria mai na po chop de wang reng khop mai he hi chu chuan thlenga hian heta hian enge chet o c3 che alar lo khop mai he move hi position ni opening ania ei hi alar vak lo na chan nia ka hriat chu alar vak lo kan ti kha database atangin ania ka ti hemi ma chi position hi phota kan sei fiange alar lo ka ti na chan chu he position hi ka database a hian nuai ni le si hi le sangli zari sombe pali la omani hei hi chuan he tatang hianin antir nan mai bishop b5 te hi chu noi kha le sing thum sang kwa za kwa som luk pangala ya la oma chu ti ni lai chuan adang po khati khan nijina an la dan in dot ka sei te kha ka ho ka sing chong ve kan ni game om hi amaro chu c3 hi chu game sang khan zanga somret paruk chawa omani alar lo ni hei hi chu alar lo na chan niak hriat chu knight b1 knight chuan tur c3 alua tlak mai hi nia he phone hian b1 knight tan hian c3 square thaber ani a chan chu center square pahni d5 le e4 hi control ngala bangin chu tiang bok chuan hei g1 knight po hi c3 f3 hi a square thaber ani achan chu e5 le d4 control ngala bang hian center hi kan ngai poi mo tur ani ti kan sei po thin ka an sei po thin ka a square thaber knight square thaber a chu sakawang hian c3 hi alar lo nin ka sia chuan chuan enga tinge chu tiang khopa lar lo si chu a chep kan ti chuan avar hian thlenga hian d4 nor atumani d4 nor atumani center a pon thiang dai da hi atumani achan chu e5 in low exchange pon ni se c3 in a replace le theya chu wangin heta hian pon pati hi a da thei dona chu atum ni na langa center a pon thiang hi a tha em ani anti alom chuan adu meaning tinge chan ta khai hi knight f6 ache a he knight f6 hian avar opening move order timang avar opening at pel lo lai kha aron chu ngal chatani chu nai zong chuaka e4 veng lova c3 anor zo ka wang hian e4 hi aron atak ngal chatani sa develop pa in chuan avarin d3 ache heta hianin d3 ai hianin idule e4 chu lo ai mai ro tia d4 nor hi alar zo ka ni chu an en chin lok ila hian knight hian
F69 hian E4 hi ron eita avarin avo theya tian hei chet lar berani vele maya center control tu nai pakata anor son don tinani ta E5 zok hian in D4 hi eita se center control tu nai pakati ti hian anor son le ang chu avar chet tur niom takani alar berani tani amaro chu alar ber chelovin alar ber dot tu achea thenga hian ta hian D3 chea adum hian adum hian bishop e7 achea achan chu castling atumani shedeng mai sa develop pa in short castle turina in siam remani amaro chu heta hian database atanga landa chuan kha e4 e4 point bok hi mo e4 point bok hi e4 bok zu attack le hi d5 mangin ei hi che thaber ani atile ta database atang chuan che thaber ti mang larber chuan lohnor ta se avar hian aven le mo nga ya ti khan hi a bishop chuan atura siam to a bishop e7 a podu adu jon da the bishop c5 a podu jon da the ta ti hian tiang deuh hian game dang dei an khel le thei do nei amaro chu chetlar ber chu chelovin adumin bishop e7 achea lesson turina in siam rema chuan hemi chin hilo en taila engine kan on sinanga i engine evaluation atanga lam dan chuanin ta hian adum hian avar first move advantage hi alak sak to ni achan chu an en la adum hian a pc pathum a develop to a chuan castle turina in pe to boka advar ro chuan pc pakhat chau alat chechuaka castle turina line pe lo boka hei wang hian a first move advantage kha avar hian a lost to awm je chu adum hi che masa angani to ni advantage lian tham chu ni lawa amaro chu a equalize mai pon ni to lawa tu na hian advantage sete ni to zo kan ni adum hian opening hi apoi mo ve lu tu ka amaro chu mizawa hi jonin alang lu tu lawa heng ti ang opening inaccuracy claim ang ji hi chu en chin jamang ni chu parin phak mi lo ani g4 hi avenga knight azong thei to lawanga bishop po aron chua thei huna knight aron pin thei to lawanga bishop po in chu waiting move ang reng deuh asiam ani hi var hian ma se che thatak chu ni arinom lutuk lo hei hi anjin chu ron lo mang castlinga eta point castling ai hian in d5 bok hi ala that le arinom bishop e2 castle turina in buat sai ve a d5 chu adum chu na nor ta a tuna hian chuan avarin queen c2 ate achan chu hei hi aven bel changai in asia ani move thaber ani karing achan chu knight d2 hi chuanin du'a in akchep ma asa hi kati en mai hian bishop aron developer adumin varin castle chuan h6 kan hmule ta a he mi chin hi chu grandmaster le international master hoin an che to lo he mi chin hi chu dual chair ani to ni dual chair ti man ni to phodang khalai chin kha chaw kan ei phodang